Abakurikiye Nicolas TV show aho muri hose ndabasuhuje, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwebwe mudahwema guhora mushyigikira mu bikorwa bitandukanye. Uyu munsi nari ngiye kubagezaho uko umukino warangiye w'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR. Ikipe ya Rayon Sports itsinzemo APR, umukino wari urimo ishyaka ryinshi cyane, umukino wari urimo guhatana cyane, ariko mu bisanzwe ikipe ya APR FC yari yarigaruriye Rayon Sports, ariko ibintu byahindutse uyu munsi ku buryo abafana ba APR bari bagiye kwishyigikira ari benshi cyane ikipe yabo n'aba Rayon Sports, ariko ibyihuye nabyihuye sibyo yari yiteze, yaba abafana ni agahinda. Urugendo ruraba rurerure ku buryo bidasanzwe, gusa shampiyona iracyari mbisi, ikipe ziracyegeranye, ni inota ku rindi zigenda zirushanwa. Gusa wumve ko ikipe ya APR FC ari ifite akazi katoroshye, ku buryo nk'ikipe idefanda igikombe risanganywe irasaba byinshi, irasaba imbaraga, irasaba ibishoboka byose, ku buryo birayisaba ibintu byinshi cyane kugira ngo idefande igikombe yari ifite, kuko amakipe uyu mwaka yari yubatse, amakipe yose yari yubatse ku buryo budasanzwe. Rero birasaba ko ishyiramo imbaraga imikino yayo isigaranye, kuko amakipe yaregeranye kandi aracyafite imikino ikomeye, kandi amakipe yayaguze afite abanyamahanga bakomeye, ikipe zarashoye. Rero birasaba ko APR FC ikora ibishoboka byose bikongeramo imbaraga, kuko shampiyona iracyari mbisi. Hano buri kipe yose muri ziriya enye yagitwara, kuko amanota zigiye zirushanwa ni makeya. Gusa nk'umuntu warebye uyu mukino, APR FC iracyafite ibintu byinshi byo gukora kandi igomba gushyiramo imbaraga.